Pues Muturbels yo siempre digo que es un proyecto de amor. Surge cuando Joseba y yo nos conocemos y decidimos juntar nuestras pasiones. Gu 2013an Laurita eta biok ezagutu ginen, Muturbels bizi proiektua eraikitzen hasi ginen. Karrantzan gara, ez mugan, mendebaldeko mugan, ez? Geldi, Ari, geldi. Hori egiten du ere gure proiektua, ez? Praktika artistikoaren bitartez edo landa eremuari buruz, herriari buruz, gure kulturari buruz, hitz egiteko aukera ematen digu. Publiko egin nahi genuen eta kalera atera nahi ginen aldarrikapen horiekin, ez? Batetik artea eta kultura zergatik ez landa eremuan, ez? Eta hemen gertatu behar dira gauzak hemen bizi ahal izateko, ez dana ezin da gertatu Bilbon. Eta gero bestetik ere artilea, ez? Guk artileari balioa berreskuratzen baldin badiogu eta horrerik buelta ematen kapazak baldin bagara, nola ezin diogu buelta eman, ez? Gure ardiaren egoerari, ez? Zergatik ardi bat dago Galzorian, gurea, Karrantzana bezala, ekonomia bat atzetik ez dagoelako, ez? Eta praktika artistikoaz baliatu gara, hainbat gauza lortu ahal izateko. Hasieran gu geu ere ez genuen sinesten artilea eraldatuko genuenik edo genezakeenik, ez? Eta erabaki genuen pixkat errefusa zela aldarrikatzeko edo, performance bat egitea edo. Zertzen zara hemen eta azkenean hasten zara pedalkada eta mugitzen da hau. Eta hau da aria egiteko. Eta gero hau da artilea kardatzeko. Se me venía a la cabeza, yo que sé, Gandhi con la rueda de hilar, la Bella Durmiente. Y fue como, ¡buah! Tengo que crear unas bicicletas para trabajar la lana. Pedí una beca a Bilbo Arte y aquí, justo hace 10 años, creé la bici rueca y la bicicarde. Y bueno, ahora mismo estamos en Bilbo Arte, que estoy aquí con una beca de residente este año. Estoy haciendo un trabajo que se llama Tejer memorias entre Tánger y Carranza. Mis padres los dos nacieron en Tánger y mi hija ha nacido en Carranza, ¿no? Y de alguna forma es como hilar esos hilos, ¿no? y utilizar la lana de nuestras ovejas como un depósito de memoria, ¿no? Lo primero que hice, empecé a hacer como el árbol genealógico. Los hilos de unión, ¿no? De padres, hijos, madres, son bordados con lana. Empecé a ponerle cara a todos mis ancestros y empecé a hacer el ejercicio de escribirle a cada uno una mini bio. Y entonces ahí he descubierto, pues muchas cosas. Y de alguna forma, sin darme cuenta, he entendido que estoy haciendo un trabajo de memoria histórica, ¿no? Es una lana que se ha utilizado para uso de colchones y para uso doméstico de gente que hilaba en su casa y se hacía sus calcetines y tal. Y bueno, al conseguir por primera vez llevar este tipo de lana a la industria, hacer un hilo, a partir de ese hilo conseguir hacer un tejido, también fieltro, pues una lana que tiene un montón de personalidad, es súper ruda, ¿no? Todas las ovejas de donde salen esta lana son de ganadería extensiva, de pastores que luchan por preservar una raza autóctona en peligro de extinción. Entonces, esta lana también porta esa memoria, ¿no? Y bueno, para mí es como importante darle un valor desde el ámbito de la creación. También me gusta pensar Muturbels como repensar el caserío desde la experiencia creativa, ¿no? Ari, etorri hona? Etorri hona? Gaztetan artea beti ikusten nuen, goi mailako kontu batekin, Laurita eta ezagutu eta hor batean sekulako atea zabaldu zitzaidan aurrean, ez? Esan genuen, ze polita izango litzateke Karrantzan arteaz baliatzea Karrantzari buruz hitz egiteko. Hor sortu zen arte egonaldiaren ametsa edo. Ondo bizi arte egonaldia deitu diogu, 10 urte daramazkigu arte egonaldi hau erabiltzen, ez? Herriarekin elkar bizitzeko, herriari buruz hitz egiteko eta gure kultura ere aldarrikatzeko. Egonaldien funtzionamendua urtero desberdina da, baina helburua da pizkate artistak etortzea gurera, gurekin elkar bizitza bat sortzea eta horren ostean artistek sortu behar dute artelan bat. Guretzako elkar bizitza hortaz
baliatzea importantea da artelanei ere nolabaiteko ikuspegi zientifikoa ere, emateko. Egon dira marrazkilariak, argazkilariak, bideo, zinema, performance, teatro, desberdinak egon dira. Hau Idoia Kuestaren artelan bat izan zen. Jorratu zituen hainbat gauza, baina bai, eskultorea ere bada, eta hau eskultura bat da. Enarak onde egin zuen ni eta nire aita ilea mozten genuenean. Hau ni naiz, eta nire aita artearen deslokalizazio hori uste dut beharrezkoa dela, ez? Eta dago artzaintza eta lehenengo sektorea edo landa ingurunean. Eta bai nahi dugu zeozer esan, zeozer eskaini, zeozer borrokatu, aldarrikatu. Hori Laurita bere tesiaren ondoriotan idazten du, ez? Artilari balioa berreskuratzea, gazta egitea edo guztia arte lan bat da, ez?